nga buki may nakaw lebu na tiala ti lebu au samoro nga tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan na evangoliti ay rakiraki mami na marama ni Northland mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato. Misambulu binaka sai kwengo na waleleka ni nonde tukutuku sa wambulu tekitale endo na biokani bwa bisnisi ka to yobitaki en na bida batane mbak sauti ratu sati butakatale ni songo ni Viti Land Owners and Resources Association na bital no ki nandu na bilionia mai China ngora ena kenna waturi tekitaki nangele ni tokei ia evandita ko merseni buniwanga na minister ningele kina FBC News ni sianga serangani bau kila endonaka embaleta na Viti Land Owners Association. Esaba roto Brigadier General City Benigiliho na komisna ni Obisa na kena boeduri endona bibangangai membaleta na itamba etambaki na social media ena buku ni bingarabi ni Obisa ena kena tangutubi na teiba gini marijuana ena bingarabi watokai na Operation Dhaburaka senge warita ngaungiliho ena ngauna sikubirakina na bakelislesi erangarabu tigo na tagata Kongo ke yasi maina bosa na kenangan rebi merokobi na non randondonu oira eradoko na tagata Kongo ndo tenantikina eba matatataka oya ni sanga telangani dingoma ke baka endo beira na bakelislesi baka ngataka bakatani na kauko bakataka na buku ni tikinongo ndo na non rantambe bata na committee bo ni public accounts kena bitambala ba mata ni tu ena madha ongo ena non raba salataki ene tu ni kena dikebi ni labo dikeba na komite ongo na kena itu matata ka me raida ke baka endu na ba tu e labeti maina auditor general e ba durumi tiku berato na komite endu na ibola ka tonga ikina na itu maina auditor general mena rele subitiko ena vida na madhawa sa kotongo e matanda kina gito koto na nona ba nui o kitioni talinga ni nandua be rato na leveti ni gatolu na bandita ko benrain na bagarawa yongo warita na dorubongo ni lebusar na ka ebulida na bana madhawa ni kemba rato barote kikina ka marauta sar bagalebu ndua talanga na dorubo nuitaka ni nakadibaki na dana oya o batemo rabo bo maida bekir na baleleka ni nonde tukutuku ni bwade vinaka bulanga salo mitine korbotan ando tali tak na warong wenang bule FM namban dua ena sere volvina wa saukuru tondo tali tak na bule FM nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi ando bakrongan bule FM namban dua ena sere Bolavinaka ya umakereka mainandi na SBA Nambula FM number 2 NSR. Ba korbo, ta sanga talento na station ni rolerua, e number 2 nga Nambula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.